yarezwe gusa kumwihariko wa jihad nk'uko wari uvuze wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9 ibirego bigera ku 9 ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha bitandatu nibyo byari inshinjacyaha bitatu ni mbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za RIB. Tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa gatanu 2024 gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure. Iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 13 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye iracyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoresheje amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye, niba atari gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya. Ngira ngo murabizi ari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe 25 yarezwe gutangaza amakuru mugenzi we gukangisha gusebanya, aho usanga umuntu runaka yageranye ikibazo na kanaka yashaka kwihimura kuri uwo muntu akabwira wa muntu ngo ufite ngo izina riremereye muri showbiz ngo akire amashusho ndaguha amafaranga uyashyire hanze. Ubwo no kuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo, umwe arashaka kwihimura ku wundi agatuma jihad mugenzi we ngo ajye kumukangisha ngo urumva ibyo bintu. Icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kwibona ndamubwira nteho kabyara nyine ko ufite izina riremereye ndabyumva, ariko ntabwo remereye kurusha amategeko, genza make. Twaganiriye muri ofisi yanjye igihe kirekire, ubwanjye turaganira nk'amasaha nk'atatu, ndamubwira ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga ubifitiyemo n'impano, ariko irinde ibi ngibi, mwandikira ibintu agomba kwirinda. Ariko ngira ngo yabisize aho ngaho ngo ajye kumukangisha ngo urumva ibyo bintu. Icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kwibona ndamubwira nteho kabyara nyine ko ufite izina riremereye ndabyumva, ariko ntabwo remereye kurusha amategeko, genza make. Twaganiriye muri ofisi yanjye igihe kirekire, ubwanjye turaganira nk'amasaha nk'atatu, ndamubwira ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga.